kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Di ka kadi pa inalpas dita, Terry, bakit? Saan pa'y lakay? Ay, nawaw. Mano nga oras mo matan iti sangwanan di sarming bakit? Ang mga numala daw tamatan iti lakad ta. Nasapa pa himad lakay. Amangan ko nakno traffic manan. May mayatan ti masapa, ngem ti mala daw. Mabit lang nga daytoy lakay. Agipstikak langan. Sumarunukan to nga ro di Jerwar. Di mo liplipatan nga laan ti susi. Wan. Hala, muna ako ti isaganak ti motor nga aramatan ta. Danang, nakita yu dyan limabas. Datiri kan Jason, Mike. Apay ka day? Ala, talaga alimok day ta ateri, nanang. Ay nawaw. Anya kumangay ti bibi ang bonolimo mag. Ay, naimbag man. Ta saan ang maperde ti motor da iti kinalokmbag na. Ay na. Tila madmadlaw ma. Pudno mo, danang. Sana kas dyan ti bagi ni Terry idi na palabas a bulan. Ay, winaw. Masikugmutan, iso alimukbag, nanang. No limo magman. Awanan ti bibi ang baw. Saan mo ta si katimang pakpakan ken kuana? Ay, no syakla ang tikas jay, tibagina nanang, ay, rugya kun ati agdayet. Jak kayat nga aglang nga aggasol na. Ay apaw, pakawadam. Tatandres, adaman ti sa ludsuda? Anya ngay da jay marjay. Ay, masikog ka di, ti asawa ti anak yaw, tata. Ah, ni Terry ka day, tinakda mata. Un, tata. Ay, jak masungbatan day ta asaludsud mau. Taura siya, jak kamaw. Jak may gamin ida nakasarsarita, tabisi da mau. Nakitak idi limabas da iti paraangan may idi napalabas sa lawas. Kat limok magmutin, tata. Katamtaman mo ti bagina ide. Ah, naima siguro at ipakpakan nila kay na. Iso alimukmag. Anya? Anya di kunayo, tatang? Salsaludsudan ni Margin masikog ni Terry? Wa, nanakaw. Limukmag kanumad nga may. Kahit, anya nga itinsong batyo, tatang? Ay, jaka mo kunak tapon no mo ta jaka mau. Saan ang masikog ti asawak, tatang? Talaga lang alimukmag. Ay, kasta gayam. Gagangay na. Ang mga nunaimas nga maintisid-sidan niyaw. Aywan tatang. Nasustansya ti kanin mi ditoy. Iso alimukmag ni bakit ko. Eh, mayat da ita. Adda pakakitaan na. Pudno launay, tatang. Mala, agmerienda kayo pa'y. At dati sandwich ng inaramid ni bakit ko. Eh? Amangan ba't mo siya tilumukmag? Ay, awan ti dakes na no lumukmag ti may sa tao, tatang. Ti dakes, ket ti manguyaw iti physical alang nga ti pada matao. Sa bagay, ala, irwar mo man nga raw ti sandwich, tag merienda ak man nga raw. Ay, naimbaglaang ng tanaranaan ka dito'y paradaan, Tere. Ada ka di masapol mo? Ay, awan mo't kit day. Adalaang kumakayat ko asaludsudan. May papanidian niya? Masikog ka day? Ha? Siya? Why? Masikog ka, no?
Saan pa'y? Apay ka di? Ay. Awan mo ki ah. Sinaludsod ko laeng. Ay, panawan ka ba ya? Tani agrobot sa mo ti Jeep. Pagluganak day jay. Nuwan nga rod, ang mga numapanawan ka. Sumaruno akton, urayak tila strip. Saan mo gaya mamasikog ni Tiray nanang? Talaga laeng alimukmog. Naranaak ngamin iji paradaan itay. Ay, nawaw. Awan mo di bagam no di limomag. Ibagbagak laeng mo tatap no amuyo mo't nanang. Manano kaya no limomag di tao? Oh, nasakit man ti matak ka makakita kin kwa na nanang. Ay, kanyang kinam ka. Agraman limomag ti padam ataw kapag parikot ampay. Ay, no amo na lang kumati ag diet. Saan alumukmag akas jay nanang. Oh, kitaan nak Maya ti diet ko nanang iso sexy aklata. Yakap mo kang ka. Nagado ka nga momon. Kung naklakit din wa sino tay masalaw ko dito'y kalsada si kamo gayam. Anda ka di masapol mo? Ay, awam mo kidi ngam adaman ti kayat ko nga ibagakin ka. Nay, anya day ta? Di may papan, iti kinalukmag ni Mrs. ko? Alawan, saan mo gayam amasikog? Angam ay naapaw, nakalukluk maglaunay. Ay, nawaw. Agaraman day tabanag. Ay na, ibagam ken bakit mo tarugyan na mo ti ag diet, tapno sumiksimot Kun tapno saan mo nga maperdi ti motoryaw. Amangan no, enton sumaruno ka, saanen nga agandar tay motoryaw ta, nadagsen launay ni baka mo. Ay, oray na lukmag ni bakit ko. Napintas lat tamag. Ken natangos ti agong na. Saan akas ken ka? Siksi, ngam lupap magtagong mo. Anya? Ay po, pagsayaatan ni baka mo ti ibagbagak ngam kastakit din ti isungbat mo kanya. Oray pagsayaatan na timbagam. Mariknakmat nga adda na ayon na pananguyaw. Diyak kayat ngoy uyawom ti asawa ka? Siyak ti makalaban mo. Babae ka? Nga midadaon mo pa iti pada mababae mo. Ay, grabe ka mat. Kastagayam to, kalim. Aywan! Kastuyak! Nang runa na di bakit ko ti mairuruman. Sakbay nga agsao ka. Siguraduam ako midag ti kinapintas mo may. Nay, nakamisuot ka mo anagawid anak kaw. Kasano? Binagaan nakit din, itilupap day ta Jason. Dagayam ti ilimlumeng namat a kinatangsit na. Iti anya humama kaga po binagaan na kay tilupap. Ay nananang, imbagak laeng mat, apag dayeten na ni bakit na. Ta nakalukluk magkat nga rod. Ay nawaw, iso malagayam Na, kastapay laeng mat ti ibagayo kanyak nanang. Day tatigan na bam. Nagasat ni Tere tauray no nalomag. At least, ada ti asawa na mangipatagkan mangisaksakit kan kuana. Si Kangay. Alawanan, di yun iparupa. Madipresak lang no kasta nanang. Inton maminsan nga main. Tupalam tangiwa mo. Siksi ka ngam ni Tere. Ngam napudpo daw ka na tang tangos mati agong na ngam itisi ka. Puno ka day, dyan nadamag ka. Nadati di yun nagkinaawatan kini Margie akalugaran tayo, anak ka. Adda talaga tatang. Ay, nawaw. Anya tinagapaan yu aya. Nasarak nga rod iti insawang na tatang. Pagdayetem ni bakit mo, ta nakaluklukmag kung kunanagit din. Iti kasye pa'y atuno ti busis na. Amok nga dati nayo na apananguyaw. Hey, di mo kumalata din kaskaso, Ay nawaw, nubaybay ak, dumakkel ti ulo na day tatang. Binagaam ka no, pa'y alupap. Pudnumat alupap tatang. Abay, ilibak na,
Ket makit kita mat. Awan ko matibibiyang ko iti agong na, ngem nasair matiriknak iti imbaga na. Nakauy-uyaw launay. Ngem no iso ti mauyaw, ay, feeling victim kadagiti istoryana. Nangag ko tinagsaritaan nyo ni tatang itay. Ha? Nagatumati nagsaritaan mi kinitatang itay, bakit? Ti may papan iti apayo ni Margie a kalugaran tayo. Ah, dayjay ka de. Si Kaa, adamat gayam ilimlimad mo kanya. Ha? Ay, jak lang namin kayat amasair tirik nam. Iso adya kon imbagaken ka, bakit? Ti kayat ko, istoryaam tinapasamak, tapno amok man mat. Ibagak kanuken ka nga diet ka. Tanay, nakalukluk magkan bakit? Dahita ti imbaga na, idi nasalaw ko di ta kalsada. Ha? Iti suron ko, binagaakmat alupa. Binaybay amlat ako man lakay. Mayat mo timbaganakin ka. Naskan nga agdayet ak, tapno sa anak analuk magunay. Uwan mayat ko ma. No imbaga na anasayaat, ay nga madimad nga minti tono ti boses na, idi imbaga na kay. Madlaw ko nga dati nayon na pananguyaw. Makapasayar ti panagsasao day jay amarji. Tata Andres, ada ka di pa'y tinyog ala ko yaw. Aramidak ko maalana. Ay, naibusin na kaw. Da Jason nakita ka do tinyog daya balay da. Ay nawaw, uray saanan tata. Na, Diyak kaya ti ugali ti anak yaw. na, Ipuspon ko pa ilang ti panagaramid ko iti lana. niya. Naglastaw ngagsasao ti anak yaw. Ang mga no, adaman nung tidakos ang maisawang na numapanak pa ilang iti ayanda. Ay, aging ka kadiita, kat diyo pa'y napakawan di tunggal may isa kada kayaw. Huh? Hindi pa'y napalaba sa bulan ti apayo Nga maging gaita tata, nasakit tiriknak. Adamo gayam ilimlumeng na kinatangsi. Diyan kaya ti makibiyang iti apayo adwa. Noan niya ti diyo nagkinawataan, da kayo lang, ti makasulban. Ay nawaw! Ayan nga itinyog ang ginatang mo anak kaw. Naibus tinyog ni Tata Andres, nanang. Iti ayan da Jason Kenteri nga ta. Ada ka no ijay diyak kaya timapan ijay, nanang. Ay nawaw! Ada ilimlimod da ijay at Jason, nanang. Nalastog unay ngagsasao. Nay, isumot ten tidakas iti istoryam ita. Talaga mo't nga minadakos day tao, nanang. Umuna ti amen, sika tinangirugi. Uyawom ni misis na, isuan na kaungat kan ka. Di ka man pa victim dita. Laglagi pa anay sawang na dayjay, tanasair matirik na itiin sawang mau. Anya kung matipakasakitan tinakam na ngay, husto mo tiin bagak. Kasapulan nga agdayet ti asawa na. Wala, nga mamangan numadi nga mintitono ti busis mau. Talaga masair tirik na. Nagdagsan samot tabi nagkat mo, Margie. Tulungan kan. Ay, saanan, teray? Nakababain mo. Ay nawaw, anya ko mati nakababain. Malamot to'y timay sa karton, ta siya kung timang itulo di jayan nyo. Isupay pa ka banlugam? Basic lang day ta kanyak. Tapno at daganas ti kinalumag ko Ah? Mutuyan ko nak. Seryoso Kaya't katulungan. Ay, agkape ka pa, tiray. Ay katagyaman aklahunay Kat agyaman akmot iti pa ng tulong mo kanyak. Ay awan anyaman na. Ay na, pasensyakan kadagiti dakes ana isawsawang ko. Inuy-uyaw ko, ti kinalukmag mo. Ngam di ka di madanagan. Saanan ang maulit, ti kasjay anapasama. Pudno matimbagam. Kasapulak ti agdayet. Nasair lang tirik na nila kay ko. Tamadi ka no ti tono ti boses mo, idiimbagam kan ko Ala, nagasat ka unay kan nila kay mo, ta isakit na ka. Ay nawaw, kasjaya talaga ti asawak, sipod pa'y idi.
Di na kayat nga uyawon nak ti sabali a tao. Madlaw ko nga raw. Kasta unay tigura na kanyak, gapo iti imbagak kwa na ide. Sa bagay, basol kumutlaeng. Ta imbes nga ibagak ang nasayaat, ni nayunak pa'y iti panaguyaw. Kasaritam to, bareng mapakawan na ka. Pakitam day ta. Di teri pa'y nga uyawam titimolong kan ka. Wen nga rod nanang, iti kinaadu tinasalaw ko di tadalan, isulaeng ti sipupuso at timulong kanyak, uray da kasakin kwa na. Iti kasta ngay naramid na, madlawan na saya ti kaunggan na. No daduma ka, amangan no linabasan da kalaeng dita. Ay, wen nga rod nanang, kasaritak to nila kay na, agkidawak mo't iti pamakawan. Talaga ngamin akamali ti inaramid ko, nanang. Nay, bakit? Apa nga itakalaan? Sa dino ay tinapnapanam? Ay, pasensya kan lakay. Nasalaw ko ngamin ni Margie di tadalan itay. Nadagsan ti awit na, iso at tinulungak. Ay nawaw? Intulod mo, ije balay da? Wen tamakitak amarigatan iti dua a karton na binagkat na. Uray kas jeti pa nagsasauna, tinulungak latan. Sapay la ko mga rod, ta makaamiris mo tanda ya babae. Awan mo ti amo ka basol takan ko na, tapno uyawan na kaakasta. Kinapudno na, inaklon na tibiddot na. Di mawat pa iti pamakawan kanyak. Sigurado nga umay to dayjay no mawayaan, takasarita nakakano. Ay, imayak, takayat ko ti personal nga agkid daw iti pamakawan mo. Pasensya kan amok, biddot ko dayjay. Ay, pasensya ka mo na, ta inuyaw ko ti agong mo. Ay, okay laeng. Maawatak no nasair ka ta talaga mo ta makapasair tinsawang ko. Ay, katagyaman ak ano kasta. Sapay la ko ma, ta saanen ama ulit pa'y tinapasama. Nakatimpla ako iti kapitayo. Agmerienda tayo pa, ay tapno at dailok magtayo. Ala! Nagado na sandwich! Para kan ka na ito ya sandwich. Tano siya, on diet ak ita. Anya! Oh, abay, mabutang ka alumok magkamatakas kanyak. Ay, saan mo't kit di amare? No datuma, adagayam ti pagsayaatan na no nalukmag ti may sa tao. At damat lang pagsayaatan na no nakutong ka. Basta talaga, at dati ko nada a disadvantage, ken advantage. Iso arumbang laeng nga irespeto tayo ti tunggal maysa. No talaga concern tayo kadakwada, ibaga tayo iti nasayaat, di tayo nayunan iti pananguyaw. Ay, nawaw! No talaga at ipagsayaatan ti padam a tao ti pampanunutam, ibagam iti nasayaat. Di mo nayunan iti panaguyaw, tapno saan met ang masair ti riknada. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngag. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Na, agasumbanday ta nga order dakit ka adak ko.
Ilako kadagiti lumablabas ti daduma, nanang. Ayun mayat nga agpaisaw ti aglako iti halo-halo ita. Nagpara ti padawan. Wan nga rod, nanang. Iso anasapak ka nagriing tapno may saganak ti lakok. Sigurado nga adumanan ti umay gumatang inton alas 10, nanang. Sige, tulungan kan anak ko. Saanan, nanang? Ituloy yukit din ti maturog. Amok anapuyat kayo ang nagbuybuya idi rabi eh. Kabaulak pa'y mait. Maturog ak tulaangan inton malpas ti aramidon ta. Nawaya pa'y mait. Sigurado ka, nanang. Wan anak ko. Si kakit di mait. Di nakadi pa kadanagan. Alaman nga rod, nanang. Da kayo pa'y lang ti mangisagana iti sabaken sago. Kitaan nyo lang tapno saan ma-overcook. Anya nga tati pilpilaan da iti ayan da Mari Erlinda lakay. Ay nawaw. Jak amo Apay asyak ti pagsaludsudam. Kunak mano iti ayan da tinagnaam itay. Di mo aya nakita nga itilikudan ti balay tinaggapuak. Ay, nalalakwanan. No kayat mo amaamuan no anya ti pilpilaan da, mapan ka iti ayan ti kumarim, tamapan mo saludsudan. Sapay agsisinnukat dagiti kaaruba mapan iti ayan da. Amangan kit din o, adamo ti iwarwaras da nga ayuda lakay. Pangalaan na kumamat ti iwaras na no bilang laeng. Saan mo ta DSWD ti kumarim? Ay, amangan adda intod dagiti politiko. Kat iso ti warwaras na. Oh. Ay, itinasaya at mapanak man iti ayanda. Tanupod numan nga ayuda ti warwaras na. Ay, rumbang lang ang maikkan tamot tagbut-butos tamot, lakay. Ala. Iranam nga wan ti pila ije balay da. Tapno di ka mataktak. Taayuda ti ammumay. Si kamat gayam, Mariole. Anya ti masapul mo? Ay, kwa mare. Nakita ngamin nga agsusukat, dagiti agpipila iti paraangan niyaw. Amangan kunak no, ayuda mo't ti pilpilaan da, mare. Ay, kamali ka, Mare. Ay, no saan nga ayuda ti pilpilaan daan niyang rud ngay, mare? Ay, nawaw. Di mo makita tinalawa akaratula anay paskil iti sangwanan ti balay may, Mare. Nay, halo-halo for sale ko na mo, mare. Dayta ti umay pilpilaan dagiti kalugaran tayo, Mare. Ay, aglala ko kamot gaya mon iti halo-halo, mare. Ay, uwan, Mare. At dapay na bate. Amangan ko nak no kayat mo ti gumatang tapno marama na mo ti lakok. Oh, adtuyan ti halo-halo nga order mo, Mare. Ay, kwa, mare. Apay ka di, Mare. Ay, mabalin anayunam pa'y iti dua nga order, mare. Ha? Agasam nga iti upat, Mare. May boss mo nga ta? Hey, sagdudua kami ngamin kinila kay ikaw, mare. Mabit lang nga rod, ta isaganak, Mare. Ano sam nga urayan ti bayad ko, mare? Wan, Mare. Tinapatag kat mabayadan adagos. Ay, bayadak to adagaw sa pama na masingir mi ti bayad tinateng may, mare. Okay nga rod, Mare. Anusak nga urayan. Lakay, adakon. Ne, anya nga ita nakasupot nga nyawid mo. Halo-halo lakay. Halo-halo mo gayam ti pilpilaan da iti ayan ni Mari Erlinda. Ay, nawaw. Apay aging matang kapailaan. Kaya manugot mo ti kumarek nga utangag pailaang lakay. Isupay kit di mata pampanunutan. Saan mata kasapulan day tabakit? Agbiag talata nga uray awan ti halo-halo. 320 laang ti bayadan talakay. Si kakit dimot. Imbes nga damay gatang iti bagas. Ay. Awanan ti adu asao. Agtugaw kakit day taramanam ti halo-halo ala ko ni kumarek. Sagdudwa talakay. Ay, una yan. Agasam ta sagdudwa. Ay, ninayuna ko na. Ta nakitak nga adu nga rud mo ti gatas nga ingredients na. Manungay tinabati abayad tinateng talakay. Ay, basit laang bakit? Lugi manan. Ay nawaw! Agsasarunumot ton tilugi talakay. Kasano, kat natsambaan tamanan tinababa a presyo.
Ay, di awanan ti palingke. Saan ako na makitsenda intong bigat? At damot basit anabate, hanggang igatang mo iti abastuta. Bayadam mo't lang dagiti rumbeng abayadam. Uwan lakay. Iyanus mo nga i-budget taday talaan ti pangabastuta. At danabati ang igatang ko iti abono kon similya. Tapno saan adumakkel ti utang ta iti supplier. Kuwan Noon niya ti pagsayaatan, di iso ti aramidam lakay. Asino di limabas nanang? Ninsamat Marioli day jay? May sungag paisaw, anak ko. Ay nawaw, nakita ka nagpasentro nila kay naidi na minsan. Sigurado anapan nagsingir day jay. Saan ka di pa yan nakabayad, jay kumarem, anak ko? Awampay mo ti ko na adumagas dito'y balay nanang. Nalipatan ng samat ng ti halo-halo nga inutang na hindi na palabas sa bulan. I-message mo lang ngayon, ang mga nalipatan na. Di mat nga rod agrip-reply nanang. 320 lang day jay. Isu kumapay may gatang mat iti masapsapul tayo. Nukasta nga road, padaan namon. No, nagpasentro day jay, sigurado, lumabas iti paraangan tayo inton alas 12. Bareng ananang, tapno makasingirak maten. Anyat orasan, ngam awan pa'y matalimabas da dya Marioli. Ay, mga limabas, kat saan talaang anasiputan. O ano saan? Abangan no sa bali mo tin at nagdalanan na. Da ito'y katirigat na. Basit pa'y laang tinegosyo, ngam malugit amatan gapo kadagiti customer adimat makarik na. Intun sumaruno, anak ko, di kantun agpautang. Nagtalakak ata kumarikot nga rod nanang. Bayadak to no masingir mi ti bayad tinateng mi kunana ngam awan met kadi nga umay. Adobo ti kasta, anak ko. Nalaing da nga agkaray, ngam di damot ammo atong palon ti karida. Agpatingga dalaeng itisaw. Ay, mabit man lang manong Jimmy. Nay, apay, ada ka di masapol mo. Nakasingir kayo, saan ka day? Wan idi pa'y napalabas alawas Apay aya. I-remind ko kumatibayad ti halo-halo nga inutang ni Kumarek. Na, Bayadak no makasingir kami kunana ngam aging gaita awampay mat nga imay. ay nawaw. Kung naklakid di ano binayadan na matan. Awan pay mat. Tidakas na, jakon maranaan. Jak amo no ilumlumangan nakmangatan. Imbagak matabayadan na dagiti rumbeng abayadan na. Idi pa'y napalabas alawas. Awan mat nga imay. Di na mat lang replyan dagiti text ko kankwana. Mala, bayam. Kasaritak to ni bakit ko inton malam. Wan man manong, isupay kumamat amay gatang iti masapsapol dito'y balay. Pudno ka diti na ibaga ti kumarim kanyak, bakit? Ni Erlinda manan. Wan, di mo kanumat binayadan ti halo-halo nga inutang mo kankwana iti. Ay, saan pa'y nga road lakay? Ay nawaw. Saan ka di nga imbagakken ka, abayadam amin ti rumbeng amabayadan, tapno malpasain? Ay, apo, nalipatak nga road. Oh, tagrasun ka manen. Na, abay, anya ti imbaga ti kumariking kaya. Nagkari ka kano abayadam no makasingir ta. Ngam, hindi ka kanumat nagpakpakita kan kwa na. Ay sos, at apon na pa yan nga amangan no ilimlim mga matayin. Ay, nawaw! No agsasauday ta, kunamlandakil mo ti utang ko kenkwana. San mo't na imas ti halo-halo na, nagtamnay pay. Oh, nagadupay laang mat nga ibagbagam dita. Bayadam kit din, tadi isupay apang panunutan. Agbayad akong tapno awan ti adu asaom. Ay nawaw, makaungot ka mat nga agbayad, mare. Apa yan? Ay, apay, sino nga iti sana makaungot iti kastamot agalad mo? Awan mat dakas nga insawang ko. Kinasaritak laang mat nila kay mo, tadi ka maranaanan. Impalagip ko lang ti may papan iti utang mo, tamangan kunak no nalipatam, mare. Kano atapom tupay ka na nga ilimlimangan ka. Iti anya kumaaga po nga ilimbangan ka.
Kunamlan na imas mo tila kung ahalo-halo. Ay nawaw, saan ka maawatan, Mare? Tapno amom, natamnay ti halo-halo alakom. Puro ice mo't ngamin. Kurang pa'y tigatas na kan ingredients na. Anya? Saan a worth ti 320 pesos ko? Sayang laang ti kwarta. Pwe? No agsasao ka, kasla di ka nagpanayon iti dua nga order iti. Ay nawaw. Oh, nay mo ti kasta agalat ti kumare mo. How? Marurudak nga rod, nanang. Natamnay ka no tila ako kahalo-halo. Ay nawaw. Kat no nakita ka nagpanayon ni ti dua nga order, idi mutangkin ka. Day nga rod, nanang. Ay, ang mga no ibagbaga na lang dayta, tanasakit tinakam na idi siningir mo. Anya ko matipagsakitan tinakam na, kat siningir ko lang matikwartak. Nalastog nga agsasao, ngam 320 lang nga utang na, di na pa'y malagip abayadan. Isupay lang ti daganas na mangibagaan na tamnay tilakok. Ay nawaw. Intun maminsan, saan mo alaklakwan, anak ko? Ay talaga saanan, nanang. Diyak kayat tikas jay nga ugalyan na. Alisto nga umutang, itatamasingir, kastakit din ti ibagana. Kunamlan asino mo't nagsasao, nagtamnay mo nga tila ko na ahalo-halo. Che, Ay nawaw, agsardan ka man dita, bakit? puno mait, natamnay tila ko na angam nagsao, apaw launay mait. Sos, ket no sagduduama iti ginatang mo ide. Ti ko nampay kanya, ket ni nayunam, taado ti ingredients ken gatas ti halo-halo alako ti kumarin. Kung kunaklaang mo tikas jay tapno di ka madismaya, patpatsimang. Na, Kano nagado ti ice ti kinan ta ide, kurang pa'y tigatas na. alawanan, natamnay no natamnay. Ha, talaga mo nga natamnay. Na, di nakman rangan. Talaga siguro anatamnay ta saan alibre. Agdin dinamag dito'y lugar tayaw, anatamnay ka no tila kum ahalo-halo anak ko. Iso a pagsasaritaan dagiti marites a kabarangayan tayaw. Anya? Buwain, iso tinanggag ko itay limabasak dita tirsina. Talaga mo't day jay ayoli. Di mo't agsardeng. Dadaulan nak pa yan. Di ko marim nga ta tinangiwarwaras anak ko. Sigurado day tananang. Isulaang mo't yada sakit tinakam na kanyak. Dagito'y mat amarites, patpatyan da mat adagos. Ay, kasano nga rodin dayta. Negosyo mutan ti dadaulan ti kumarim anak ko. Mapanak iti ayan na, taglin na wag kami man. Noanya launay ti pagsaksakit ang tinakam na dayta at tao kanyak. Bakit? Masapol ka di adadaulam ti kumarin. Ha? Apay mo dakas na ba nagsasaom? Awan mo tiyang mo kadakas ni naramid ka. Ay nawaw, agin didiam mo kapay lang dita. Amo ka? Sikati nang iwarwaras anatamnay ti halo-halo alako ti kumarin. Uray saan mo't piman. Ay basta siya, natamnay ti halo-halo ala ko na. Kaiso mo nga ron ti panagraman ka, talaga manak. Natamnay gaputa siningir na ka. Angam tipod no libre da jay, ibagam anaimas. Style mo? Saan na? Ay, saan kan ngaglibak? Amok day tang style mo. No siyak ti sika, agsardeng kan. Panang dadaulan ti kastangar aramidem. Apay, di ka mabutang iti kumarin? Oo, anya kumangay ti pagbutngak. Nadalos ti konsensyak lakay, awan ti dakas ngar aramidan. Di ka man naglibak ka kasta. Amok ti ugalim, yoli. Adda ka din ni Yoli, Manong Jimmy. At dayjay kusina, madama ti panagmerienda na. Kaya't ko kumaama kasarita itinalapat, Manong. Ay, awan ti parikot iti dayta. Ala, sumrek ka. Agdiretso ka lata ni jay kusina, adda ni kumari mi jay. Ayabamlangan, Manong. Ang mga no panunutan na trespassing nga. Ay saan? Sige, tamapan ko mo't bisitaan ti garden mi ita. Ibagamlatan na siya kinang pastreken ka.
Agawid ak tumat lang nga dagos. Ay nawaw. Anya ti ar-aramidem dito'y balay, Mari Erlinda. Imayak, tada pagsaritaan ta. Ah? Maipapan iti anya, Mare. May papan iti warwaras mo. Ah? Ay, awante amok ngayon warwaras ko, kontrakin ka, Mare. Di kan agulbod. Si kalaang matinagbalin a customer ko anang ibaga anatam na iti halo-halo alakok. Amok asikamat lang tinangiwarwaras kadagiti marites dito'y lugar tayo. Ay, no imbagak nga awan ti amok iti data, talaga nga awan, Mare. Di ka man agin iinosente, mare. Aklo nam ti basol mo, no? Kwa, Mare. Sorry, nagkamali, Una yun day taagalad mo, mare. Ammom a negosyok day jay. Kastapay lang matyaramidam. Agaramid ka iti 3 minutos a video, mare. Kaya't kung ag-public apology ka, i-post mo iti Facebook tapno makita dagiti kalugaran tayo. Nalabas day tapa ng dadail mo kanyak. Ay, so, nagatidugan ngay, Mare. Adakan ka 3 minutes a public apology. Wano, ipabarangay ka laangan tapno agmulta ka. Apay nga itakalaang, sika, Jimmy. Ay nawaw. Kat no napan ko pinasyar ti garden ta. Nagpakadakmat kan ka. Imay ni Erlinda dito'y balay itay. Sakit din tiriribukan na. Namukha nga imay itay. Gunggo na Si kamat piman, ti muna nang riribukan ko na. Anya? Katuan. Anya nga itinagsaritaan nyo idi imay ti kumarim dito'y balay. Agasam nga ita 3 minutes video nga ipapaaramid na kanyak. 3 minutes video when no ipabarangay ka. Kung kuna nakitin. Sino mo't nga iti mayat nga ag-public apology iti Facebook? Ay ket aramidem Basol mo tanangiwat ka ngamin. Amo mata negosyo na dayjay. Naimbag kumamat nupod no ti iwarwaras mo. Saan mat nga rod? Tapuro pa ng dadail lang. Ang may nakababain nga raw, lakay. Ay, di ka nagreklamo. Aramidem kit diti ipaparamid na. Tano di mo maaramid, ay sos! Ipabarangay da ka. Awan mat nga rod ipagbayad mo. No bilang laang tapagmultaan da ka. Ay, nawaw! No ammom asika tinagbidot, agpakumbaba ka. No kayat mo tilinakkan kapya, di ka nga rod agsao iti inuulbud kontra iti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nanang, siputan nyo man na dati umay ag-deliver inton madamdama. At nga kay ti umay da i-deliver dalyanak ka. Ulis, nanang. Ila akong manain. Wanang. At dapay di mo nalako anak ka. Tapno at dati mainayon, anang. Tidaduma, ilakok iti online. At dangamin dagiti customer ko iti online. Agraman daduma akalugaran tayo. Kay kayat dati gumatang iti online. Sa bagay mo kiidi
Saan nga amin ka makaumay dito'y balay? Naalala yun, nanang. Sige, panawan kayo pa. Ta ituloy ko ti aramide. Nay, Mari Jenny, sika mo ti lumabas. Sa dino ti papanam. Mapan ko man i-deliver ti suman nga order ni Auntie Piling? Ay kauna Mare. Isupay. Ulas samot ti linaon dagita sa ako, Mare. Ay, wan Mare. Nagorderak man hindi tila ko. Talaga a bestseller mo ti ulis Mare. Wan mo't Mare. Isuti kayat ngamin dagiti customer ko. Umayak tumama agpili, Mare. Ay, kauna Mare. Umay ka laeng, tapno makitam iti personal. Un, Mare, dumagasak taw inton madamdama. Nanang, awan ka ti aramidin nyo? Nalpas mo ti lutok, anak kaw. Apay ka, day. Tulungan dakman nang. Picturin nyo dagiti lakok, iti kasta, at dati maipus ko iti Facebook. Saan siya pa'y mata nagpili ti kumarim ani Jenny? Tinangag ko nga'y bagana ka dumagas ka naw. Amang ano inton madamdama pa'y laang nga umay dayjay nanang. Rugyan talatan ati mang picture, tapno isupay ti malpasta. May lakom nga tadagitaw, anak kaw. Uy nanang, di kay madanagan. Saglala ka laang ti panangilako kadagitoy. Tapno pasok iti budget dagiti suki. Ken adamot basit ti sukat ti banlug ko Sige. Rugyan ta nga rudan, tapno at damalpas. Ay nang, isarot taman pa iti daduma. Tama picturan tapno tuloy-tuloy nanang. Natsamba ang manan ti mayat awagwag amare. Nagmamayat ti ulas anaalam. Uy nga rod mare, awan makunak tanasingpet ken saan nga ulbud ti supplier ko. Kompleto mo tila ko, Mare. Kaalam mo, gayam tagla ko iti ukay-ukay. Kurang ngamin ti puunan, mare. Isu nga ulis pay laeng mo't Sa bagay, masapul nga gurnong kapay. Ay, dayto'y tigatangak, Mare. Talo nga ulas. Manungay ti bayad na, Mare. Ay ka 300, mare. Sa nga gasot ti maysa. Adto'y ti bayad ko, Mare. Agyaman mare. Ala, talaga supportive ka, Mars. Tunggal adda ti lakok. May saka kadagiti number 1 na customer ko. Siyempre, Mare. Tapno masukatan mo't lang ti daan nga ulis me. Ano samlaan nga yupor sa mulabaan. Tapno maikat ti rugit na. Awan nga minti oras ko amang laba. Ay, uwan, Mare. Di ka madanagan. Nadiskartiak mo ta ko, Mare. Narigat ti narire. No kurang ti budget, Mare. Una yan to'y suman ala ko day ta, Jenny. Ay, apay ka day bakit? Kasla na bang lasmot? Ramadam. Ay, nawaw. Kunaklakit ne, no kinan mo day taasuman. Saan tanalipatakit nga rod. Talaga mabanglas day ta, bakit? Katno hindi pa'y kalman ngayon deliver ni Jenny day ta. Istak sama tila ko day ta babae. Unay kan, bakit? No kinan mo kumaday tay di kalman, di mayat kuma. Amo mati panawon nita. No daduma nalamen, no daduma napudot. Nalaka mabanglas di kanan. Ay, sana mabalintikas ta kanya. Kasaritak day ta, Jenny. Ta isubli na ti kwarta. Ay nawaw. Ay di kagar aramid, bakit? Kalutluto lang day tay di na deliver. Basul mo tadi mo mat ngamin kinan adagaws. Inuray mo pa'y laang mat mabanglas. Sa kagreklamo akasta. Nabangles ti suman ngayon lakom kanyak, Jenny. Natabnay pay. Ay, nawaw. Kalutluto laang dayjay, idi-deliver ko kada kayo idikalman, antipiling. Nabangles nga rod. Iso arumbang lang nga isublim. Ti kagudwa timbayad ko. Ay, saan ko nga itad ti refund yo? Ngamin, sigurado akalutluto laang dayjay, anti. Imposible mat ano mabangles sa dagos. Uno, amangan mat ngamin no diyo kinan adagos. Talaga di mo isubli ti kwarta.
Ay, saan na talaga, ante? Sakbay nga in-deliver ko dayjay, rin naman nakpay. Iso ama siguradok amayat dayjay, ide-in-deliver ko kada kayo. Nukas tagarot. Last day jayan nga order ko ken ka. Di mo namnamaan nga agorderak pay. Ha? Rupat kwarta ka. Tila ang ganansyam ti pampanunutam. Anya? Adamot gayam ules ala ko ni Dalia. Nang kita amat. Nakita ti post na iti Facebook lakay. Ay nawaw! Kahit ko launay da ito a disenyo. No kayat mau, di gatangam. Kitam. Naibagay ti kulay na iti kurtina iti silid lakay. Sang manungay day tabakit. 100 each. Puna na mo titipos na. Di maya, nalakalaang gayam. Oh, gatangak nga rudan. Ay, sika Gatangak lagan. In-message ko ni Dalia. Tapno mai-reserve na. Ang mga no maununaan nakti sa bali. Sapay talaga a kurso na dakti disenyo na. Nanang, i-reserve mo man day ta kulay pink nga ules? Asino tinagurdar? Ni Auntie Piling, nanang. Dagasin nanto kano dito'y balay intun mapandita sentro. Italang sa matagim matang ni pilingken ka anak kaw. Huwag paiso niya, nanang. Isutay kachat ko itay. Impalawag ko amin ken kwa na ti maipapan iti ules alakok. Tapno maliklikan ati riri. Ay, wala, tapno amo na. Ang mga no brand niyaw, ti expectaren na. Inkargak mutkit di iti post ko Anagga po iti ukay-ukay, nanang. Ay, wang gayam. Nag-text ni Antim Saling itay. Umayto ka no maagpilay kadagiti lakaw. Ay, kat ibagayo ato may lata, nanang. Adopay ati nagbati. Adan sama parikot mo anak kaw. Adapay gayam to'y in-pa-reserve ni Auntie Piling, nanang. Dua alawas ang tinapalabas. Sipod in-pa-reserve na. Ngam di namot malagip nga alaan. Kano nakita ka nagpasintro idi na minsan. Kung naklaki din no inala na ti order na. Saan pa'y anabayadan dayta? Talaga asaan, nanang. Bayadan ng tukano ano umay na alaan. Awagam saludsudam no gatangan na pailaag. Aglodak inton madamdama, nanang. Narigat mo't ano di na alaon. No di na kumain pa-reserve di amangan no nailakok pa iti sa bali. Ala, ianus mo anak ko, bareng alaan na. Wan nga rod, nanang. Sumangpot man ng tibaro nga order ko. 100 laang ti bayad ti order nan. Ngam, isupay kumamot angay bayad ko iti order ko manan. Agbalin kanton nga istrikto inton sumaruno anak ko. Narigat mat no ipa-reserve dati lakom iti mano alawas. Maturog mat ati puonam no kastalaan. Hello! Ay, Auntie Piling, kumusta? Anya nga iti plano mo iti in-pa-reserve mo nga ulas? Aywan! Ay, awan mo ti oras ko mapan mga laditayan yo. Ay, nagpasentro kayo kanumot edi na minsan, Auntie. Wan, ngam nalipatak ti di magas ditayan yo. Ay, nawaw. Umay mo kumaalaan ng Auntie, mano alawas ang tinapalabas, sipod in pa-reserve yo da itoy. Ay, nawaw! Agganat ka mat! Maguray ka, tay baon ko nilakay ko. Di ka lang makaururay matan. Asino day jay? Ni Dalia itay pa'y nga awag. Ha? Kulit-kulitin na para iti 100 pesos laeng. Ay, nawaw! Ay, kasla itarayak mat. Day ka day jay order mo nga ulas, bakit? Wan, lakay. Kunamlan pranyo mo tila ko na. Ay, masuro na ka talaga. Ay, nawaw. Idi pa'y napalabas a bulan nga impareserve mo day jay, bakit? Wan, di
Di na la maawatan mo, ti kunak andalipatak adim magas. Saan matpiman ang mabalain nga ipareserve mo iti manong aldaw, bakit? Alala, mapan mo man kit di alaen inton madamdama. Tapno awanan ti adupay asauna. Umay kuman alaan ti order ni Antempeleng, Dalya. Ay, agyaman ako unay ti may kayo, uncle. At iti bayad na. Sa gasaut, saan ka day? Uwan, uncle. Ibagayon to kina antipiling, ta iupor ng tupay ti ules, sakbay alaban na. Naggapo ngamin day ta iti ukay-ukay, uncle. Inchat kumutkit, dikin ko ana ulitok manan nga ibaga kada kayo. Wen, ibagak to kan kuana. Pasensya ka no nabayagan. Win nga rod, uncle. Nalipatak mo't ngamin nga, dapay gayam ti inpa-reserve na antipiling. Uray iso, di namot malagip, ti may dimmagas dito'y balay. Agpakada nga ruday. Agyaman ak iti anos mo kan anteng. Ano na duma siguraw. Ang mga no nagpusdan iti Facebook. Dandaning nga rod, uncle. Naimbaglaangan, ta may kayo. Ay nawaw! Daytoy ti ulas ala ko ni Dalia. Daytoy ti sangagasot. Mayat bakit? Nalawa pa'y. Nakarugrugit. Sabali pa'y ti angot na. Gagangay na Tanagga po iti ukay-ukay. Ti kuna ni Dalya kat iuper mo. Sakbay nga ilabam. Tapno maikat ti rugit na. Isoblim dagita nga ulis. Ay na wow. Apay nga isublek. Kita kat mayat titela na. Nalawa pa ay. Jaklaim pagaro, akas tati maawat ko. Alala, isublim dayta. Tay subli na mati kwarta. 100 pesos lang mati binayadam para iti may sanga ulis. Sulit daytan, bakit? Noan yatin bagak, iso ti aramidam naawatam. Ay na wow. Mayat to tilangan na daytan no mailaba kunak nga raod. Di ka rumaniklamaw. No sanga gasot lang ti budget mo, bakit? No gatangam dayta iti maul. Saan lang asanga gasot ti balor na? Umabot iti ribaw. Ay na wow. Apay matakas to'y tiinted mo kanyak Dalia. Nagrugit kan sabali pa'y ti angot na. Ay, auntie, normal lang dayta. Tanagapukot nga ron iti ukay-ukay. Basit lang mo tirugit na. Maikat dayta no mayupor, auntie. Naipalawag kumuta na saya at dayta kada kayo, iti nagchat kayo, auntie. Kompleto matlaang ti caption iti post ko ang nagkomentan nyo, auntie. Ay! Saan na mabalin? Isublim tin bayad ko ken kadalya. Diya kaya ti kastoy, anya? Isublim no di mo kayat nga i-post ka iti Facebook. Ay, sige auntie, tapno awanan ti riri. Isublik langan kada kayo. Kasta agbalin kayo mo't a responsable as seller. Alakay, ayat ti ula sa ginatang ko iti dayjay adalya. Irwar mo, tay sublikon. Ay na wow. Di mo makita jay adda iti sampayan, bakit? Ay nawaw, iso dayjay? Wen, inyuper kaw, sakbay nga ingalgal kaw. Kita mayat manen tilangana. Kaslabran niyo. Ngagpaiso. Kung nagtumat ngamin kan ka, intun sumarunaw, iremedyo, numabalin ang may remedyo. Saan kat aday ta agreklamo ka dagaws? Kat manulang matpiman timbayad mo kan kuana. Nukurang ti budget, rumbang laeng anayunam iti diskarte, bakit? Asino ti ururay ang dalyanak kaw? Ni Auntie Piling, nanang. Kunana nga isubli na ti ulo sa ginatang na kanyak. Ay nawaw, apay nga subli na ngay. Nawin ata narugit ka no. Ay nawaw, kataptapok laang siguro Maikat to no ilabana.
ipatangken na nanang. Isublik laangan ati kwartana, tapno awanan ti adu asao. Sa bagay nasaysaya at no isublim laangan. Stress laang ti maalam iti kasta a klasin ti customer. Ay, day tangarod kat nanang. Diyak kaya ti may stress gapo iti sangagasot laang. No umay day ta apileng. Ibagam ta gumatang laangan ijay mall. Sana para kinkwa na tilakom tanagadumay ta reklamo na. Ayan nga iti ulis nga isubli yung antipiling. Saan gaya man? Saan kon nga isubli? Ay nawaw, ti kunayo kanyak kat saan nyo akayat dayjay nga ulis, iso nga isubliyo. Kida po na. Mayatan tilanga na ta inyo kan inggel-gel ni angkel mo. Anya? Maganoon na pa'y tikas di alakom. Gumatang ako mamanan. Ay, kwanti. Awanan, naibusan ti ulos alakok. Anya nga di makikita. Ay, naka-reserve na kita. Nabayadan pa yun, auntie. Naka-reserve? Bueno, saan mo lang akayat ngayla ko kanyak? Ay, kwanti. Makitam data. Agrason ka pailaan. Di mo kit di idiretso, no di mo kayat ngayla ko kanyak. Mayat mo't laeng iti mo laeng ti gumatangan nyo. Tapno sigurado abran nyo, anti. Narigat mo't no ipilit nyo ti gumatang iti lakok. Tinton kwan, agriri kay tumanan. Nasabat ko ni antipiling di tadalan itay Mari Delia. Madi matimod na. Talaga amadi amare. Tadyak inlakwan iti ulos alako. Ay nawaw, apay matmari. Sayang ti sales mo kuma. Ay, di uray awanan. No isumot lang ti customer ko. Di ka maawatan, Mare. Ada ka din napasama, kadyak amaw. Ay na, kastoy ngamin mare. Addaim mo na aginatang na kanyak. Kumpleto mo ti in-post ko iti Facebook. Inulit kong tupay kan kuana. Imbagak ang naggapo iti ukay-ukay ti ules. Iso amasapol ayupor na. Ni di kwan, imawag kanyak. Nagadungay bagbagana. Isublik ka no ti kwartana. Tadi na ka no magustuhan ti order na kanyak. Ay una yan. Ay na po, marurudak nga eh. Di mo't makauawat. Naibagak pa yun, agumatang laangan iti mall. Gusto lang day tangay naramid mo. Barang agbain. Nadaduma, feeling talaga day tanga antipiling. Kundi arte ng pang-ukay ti budget na. Naku nampay, mare. Noan niya ti level ti budget na. Iso kumamat ti level ti kinaarte na. Saan kita day tasagsa sa nga gasot ti budget na ngam high level ti kinaarte na. Uno saan, iti molat ta kuman agimatang tapno awan ti adu sa una. Ay, nututuusin, mare. Mayat mo, tay naala na kanyak. Talaga laeng nasobraan ti kinaarte na mo. Adamat laeng issue na iti suman alakok. Inuray na anabangles sa umay agpa-refund. Anya? Kat, anya nga itinaramit mo, mare? Jack inted Uray manulaeng kumamat ti mapaglakwan. Basta sa antay kumaamay batog iti customer nga agdatang-tangsit na. Makapasurunday tadalya, di nakit din kayat alakwan. Anya kumatigat hangam aya. Ules kumamanen. Ay nawaw. Kalpasan tikas di panagsasaum kan kuana. Naturod ka pa'y lang agumatang itilako na. Wen atanalakaket ngarod tilako na lakay. Sa nga gasot ti maysa. No ijay market ti paggatangak. Mapana 350 ti kasjay. No iti mall, ribu muten Di mon pilitin no di nakakayat alakwan. Mabutang siguro ang mga nuriribo kang manan. Manulaan ti budget mo, ang nakaararte ka. Ano sam nga yules, day tasagasot mo, bakit? Ay nawaw! Ay, nawaw! No amom nga isulaeng ti umanayan ti budget mo, di ka ag-arte-arte.
Nayunam kit di iti diskarte, tapno di kanto agbabawi. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.